Ya, kemudian siap saya nami jodoh kami kemudian sebelum lebih siap apa? Ai balik kalau ini guru nami bahat kerja nami sinawati atau pertandingan ini. Jadi jodoh kami kemudian siap. Banyak nami nasihat abang nami sisa anak sisa bodoh tidak. Itu usai itu yang nami do sinawat di bawah nami itu nasiam abang nami. Jadi yung nami asik serahkan nama buani saninanta abang ta. Ilma sinawat di bawah ta. Ya soalnya mana boleh nami malas mau nasiam. Soalnya kata ni upasa kata nami. Ini di mamak padan ini kurang-kurang terlalu ni. Nah soalnya mana boleh nami perhormatan nami bukan nasiam abang nami. Ayo selamat tidur kita. Saya malas mau dan bahat mana bilang sini. Baik teman-teman. Jadi terima kasih Pak matur kami beri ngasiam senang sinagarakan. Domba ijalawan hanami aima selamat tidur kita. Jadi cuma aima tandani sisa ego kita. Hanami le aima sarina nasiam sinama dio agan ijalon hanami ma hata nasiamai naija riak bengita bani panoramon aima maululho aima hela nasiam pada bulan nami menjalo pas-pas pertemuan. Jadi narasumber nami ijalon hanami ijon aima boste karso mandi bersayur tinggal mapa bulan tinggal mapa pembion saya berdua menita nomor salina terlebih dua ni aima panabulan nami aima Roy Chandra senayagi ho guru nami dogma ijalon nami jo aima sinaboku malas luhur nami. Jadi anggo ibani ladat kasimaluhur anggo roh mahoinan rumah nami marga sinabariba ya bos sinabariba mahoinan. Jadi halaniai atau nai masa mengatai nomor 2 saya masak tuan kali kamu jago siap so mengatai nomor 2 nama kata tubuhan lak-lak tubuhan sikoru idolok nomor 2 tubuhan anak siap tubuhan baru aima nasoman siap saya berdua. Jadi bukan siap pesa dengan lagi. Hal itu masa ini kita serius. Tentu anggota proses kami hal itu dojo. Anggota proses penasiam, nasiam ma dojo. Mulai bui. Irma materi di bawah keseluruhan. Irma tu di dalam kau. Semua apa sekolah. Irma orang guruku. Ada guru sekali, malas sekali. Wonderful.
Kita tapehon mak, tapehon. Iya. Pasang mak. Iya. Hot pen na siyam hot. Lang pala keburu-buru mamasangkot. Ya. Ya. Hot pen na siyam hot. Siap ulangon baru PA seperdaran lulus. Ulang sangka dong bangku tunggu dulu. Lapis siap ulangon. Ya, lang pala keburu-buru. Tenanglah, lang pala keburu-buru. Udah? Dong DP. Ya. Ikat. Ulos tanda hela. Iya. Iya, anggo dong perbaikan sonari mai padas. Ya, pakehon. Ya. Ya, nanget dah Pak, nanget. Ubani hela. Ya, sium. Ya, rantainya. Nang kalau sudah selesai dulu selesai.
Ya, terima kasih tene, puji Tuhan, sadarion tarpasu-pasu nasyam, terlebih bani nyombah nami, age siroi, age heti tene, malah suruh bapa, age nang, selama nyon pe, anggo antara au pakon honang, nah maniku, memang selama nyon pe au berat betong membarakat toko, mudah-mudahan ma, sona hawujurmu bani mama, sona mau pergi keluarga munti danang, ulang kali patakas, au na orang pandai marpodah kubam. Ase siat kuliah nami keluarga ni sinaga holi bani keluarga munte, ay tergantung bam donang. Jadi bujur-bujur mau siat kon dirimu. Ase ulang kali nahurang pembotoh, nahurang pintar hanami keluarga sinaga, mamudahi ho, itong-tongah keluarga ni sinaga, ay ma sahap kubam. Jadi Bang Rui mulai dong persahapan na siyam do mga tahon wanggap doho anakku selama nion memang sada dua anakku di rumah jadi dos dua hapon hanimaon gabe dua ma anakku hapon di tongah-tongah keluarga ni sinaga jadi ho penang sunay do 2 tahun do bam maranak sasada awas hati-hati niku maningon pandai ho membuat tuhur ni marga munti danang jadi ay mahatakku bani siyam na dua pambere ni mama asibut konang agak siroi ya nin mamalas nihur ni mama hubani nasyam tanda ni malas nihur ni mama doin nin may paikat ban nima ya hamalas kon ma ang godong ko li na hurang lebih ni ihap kon ho hurang sempurna boy doholi hita markomunikasi lang diar uhurhu adong jadi beban bani pikiran ni mana dua au siap doau paturehon pikiran ni madua anggo dong yapon hanima na hurang sempurna jadi anggo mulak nasyam holi takujape merantau domahwa tahon anggo parpaikat nami memboli sada piring udon atap na lain pe holi malahu mulak kanimatene izay pe holi atik sada piring pe holi boy hupaikat holi izay mo holi bereh kondanang malas mahurmu sunaheg masiroi ulang dong kekecewahan bani nasyam domatar pasu-pasu na siyam bani kuriain bani harajaon ni Tuhan domatar daftar na siyam na dop marumah tangga hampenang ti gabe inang matongon sunaya ge siroy gabe bapa ma domatape gulang sunaya ge ton gotong tandani na dop inang na dop bapa. Pakai omak. Bantu memasang kip. Ulos, bisa. Ya, siap kau malu be bulangin. Baik permusik sepoi-sepoi ulos si madua ige sesuatu mantap. Iya, Nasyam boros denger nih. Iya, boros denger. Iya. Terima kasih tene. Puji Tuhan kesempatan on ibere hubata ibagas radiar. Ya sahap nami gawei age hubani besan ya doma marumah tangga ni ombah ando harmatongon kehadiran ni nyombah nami gabe parmain nasyam gabe tambar matongon ai tongah-tongah keluarga ni nasyam gawe ya pandaiham arpoda hubani parmainmu boru nami asulang matakas sumani eda nahurang pamboto iya anggo ringgas doham pasingatkon iza nahurang ni boy doholi sempurnahon hambagas pikiranmu
asulang gabi na burit muholi atak dongke kurangan ni parmain namyon. Anggo dongke kurangan ni ada pasingat kam hubakku atape pasingat kam. Ase rap kita pasingat kon ulang kamar na bosan marpodah kubani. Pasingat kam. Ase ulang ni kuno kanai gabi na borit on itong-tongah ni keluarga. Terlebih bani besan tene. Do mamar rumah tangga nyombah tentu tambah malas mahurmu, panjang umur maham, lang burit-buritan besongon na do binay be. Ay maharapan nami. Babanggi, Iya. may nang ulos mo. Iya, tabang na sini. Tabang Las sini ko tulang. Iya, on ma ulos na siyam babanggi. So kan hata ni pasa ipati mangudon ito pinita. Malas mo na siyam. Iya, salam na siyam. Terima kasih ma. Iya. Nih, Ay matongon. iya, salam.